Vojislav Šešelj je tokom svog boravka u Haškom tribunalu oborio mnoge negativne rekorde i odnos prema njemu se ne može upoređivati sa odnosom prema bilo kom drugom pritvorenom u Haškom tribunalu. On je jedini optuženi u Haškom tribunalu kome su osporavali pravo da se brani sam. On je bio čak prinuđen da se 28-dnevnim štrajkom glađu izbori za to svoje pravo koje mu garantuju svi pravni sistemi u civilizovanom svetu. Vojislav Šešelj je jedini kome je Haški tribunal zabranjivao komunikaciju kako sa porodicom, tako i sa pravnim savjetnicima. Vojislav Šešelj je jedini pritvorenik kome nikada nije odobrena ni jedna jedina poseta od strane prijatelja, iako svi drugi optuženi nesmetano tamo imaju posete od strane prijatelja. Vojislav Šešelj je jedini kome nikad nije dozvoljeno da barem privremeno bude na slobodi. Čak bez obzira na to što je njegov pritvor i trajanje postupka ubedljivo najduže, dakle nikada mu nije dozvoljeno da makar tu prvostepenu presudu čeka na slobodi. On je najduže čekao od dolaska u Haški tribunal do početka suđenja. Sudećih dana je bilo, verovali ili ne, svega 175. Ako to uporedite sa brojem dana koliko se trenutno nalazi u pritvoru, a to je 3702 dana, vidjet ćete da od ovih 10,5 godina da su želeli da sude, da su želeli da to suđenje se što pre završi, kao što je to slučaj kod, na primjer, Ratka Mladića ili Radovana Karadžića, Haški tribunal bi suđenje Vojislavu Šešelju završio davno.